State Kabadi Association की Mityeng Makhada Standard Library Cum Youth Organization TEKCHAM na SINDUNA NGASIDAGI THOUBAL District की TEKCHAM MAYAI LEIKAI Community Hall da 52 SUBA Junior Boys Manipur Kabadi Championship 2026 HOUDOKHRE Championship asi Manipur की tongan ba mafam dagi lakpa team 16 na saruk yaduna tha asigi tang 5 fawa chathagadabani hairi Kabadi Championship HOUDOKPagi thoram aduda Khangabuk SC MLA Okram Surjakumar Manipur State Kabadi Association की President निथौजम लोकेंद्र सिंह, YK College वांगजिन की Associate Professor लांगपोकलापम सनाहल सिंह, खोंगजोम Standard English School की Retired Principal लांगपोकलापम शमानंदा, Social Worker National Awardee खैट्रमेयुम प्रियोबता, थौबाल District Private School Development Council की Former President B सुरचंद्र शर्मा, Manipur State Kabadi Association की Chairman A जितेंद्र सिंह, हानगी लंगथेल जिला परिषद मेंबर सोइबम कुलविदु अमदी एक्टर हमोम सदानंदना मथंगसिना अथोइबा मिथुंग थौरमपु अमदी अखन्नबा मिथुंग सिंगोइना सरुयाखी।